kuba ntamuzanye ndasabye imbabazi cyane kandi kubera yambwiye ko nakoze ikosa umudamu yatangiye agwara ku munsi wa gatatu ambwira ngo imbabara mu nda ngo arababara ndavuga ati reka njye kuri farumasi na product utunini tw'ububabare birahera hageze mu ijoro mu masaha 6 y'ijoro n'inusu muratangiye guhindura ibibanza arababara mu nyuma arava no ku gitanda aja hasi ndavuga ati ibintu nibi no ku gitanda no hasi biranka ndavuga ati jaho bigeze rero tugende kwa muganga narondera abantu babiri b'ababanyi baramerekeza tuza kwicara tugezeho ntibamutebeje aca bamwakiye baramubaza ibibazo byiwe baramubaza ibibazo mu nyuma baramutera n'urushinge nko mu minota 30 birahera saa 7 n'iminota zirenga batubwira ngo nimwitahire niba muba hafi twongera turataha tugeze muhira buraca nirigwa n'ubundi hageze mu ijoro yo kuwa kane ya saha nyene bisubira kwa kundi nyene birakomera n'ubundi tugaruka kwa muganga bamutera kwa rushinge cyamwandika tujya rero byiza ubona na dogiteri nta ngorane mwene mwandike bukeye kuwa gatanu ndongera kwa dogiteri burya ndatonda kuwa gatanu mbona umengo nibisanzwe ati ngiye ku kazi kurondera amafaranga kugira ngo nze kugutwara kwa muganga kuko nta muntu atwararanye urabona uko ntibazi ibisi bigere gisawa hageze saa 4 numva arampamagaye kuri telefone nyaruka burya ndarebye zo gutaha ndashika ndaraba ndavuga ati burya rero kuko urupapuro batwandikiye kwa muganga ndarovise tugende kwa dogiteri niko kusanga kwa gasayi mugo n'ubundi twavuye muri yitambukira buke ameze uko tugeze ko bita gasayi arareba nagose naraba guca nkabona abantu ni benshi ndabura uko ndabigenda ndavuga ati je ibintu ndabikika gute bose wanje na mu telefone atuja jewe arandembanye umuntu naje umuntu ngo biroroshe mugabo birakomeye cyambira mu ronda ati buto cyakwivurira mu Nyakabiga kuri SOS urambira uko bitabiragenda ndageze nawe nyina bere ku rupapuro kwa dogiteri oya wamwe tubishoboye muraba ngo mungurize ngo kuri clinique ngahaye uta muri ville naho nyene ndahashika n'ubundi nkihagera mfata amatagisi uragera amatagisi ko nati ndakunda ko yigende ntagenda n'amatagisi bararaba abantu bamubona ngoye ngoraba ngo umuganga bamugufashe n'ubundi harabo umuganga nyamuganga namuraba ngoye koreka ndabo ubundi ngo bamugufashe byarangiye bamugira amayegitami yose ashoboka no mu dogiteri bandangiye babonanye nabambira ngo jewe bibi ntabyo mbona ico nakoze namubwiye ati none muganga ndabigenze gute wekana je ngo simbona uko bigenza ngo naba ngo nawe uko bigenza tubatwira je ngiye masengesho ngo ninakubaza nawe nisohoka gutyo nisohoka mpura n'abandi baganga bambwira ngoya ningo nakwereka ngo aho mutwara bari bamuhereye n'ubundi bashaka ngoya icyo tubona reka tuguhe igitanda ngo mushire amujyambika gutanga nta muti n'umwe bamuhaye reka n'ubundi sinzi uko nagize cyo n'ubundi muganga ngoya ngo mukure na ngo mujyane ngo hamwe kwicabi ngo hagengere ngo bapfandikiye ngo babanze ngo barabijyaye abandi nabo ngoya abari bagwaye ngamwe n'abandi bantu ngoya ngora bangwa ho mujyane cyangwa tete kamanze maramaze namutwara kwa muganga nihamushikana achararaba ngo biti bamwandikiye mbere ati ngi ngo warayiguza atego narayiguza ngo jewe ntabindi mbona naciye mvaho nyine direct sinanahagaze nongera afata yindi tagisi nunga namushikanye ngaha ngira Imana n'abandi bari ngaha bacavuga ati burya uyu muntu nondera pasitori byubuta amwake mwarakoze pastor nukuri mwarakoze kandi wanakiye yicaye adahema atabuzima atanyagaza adahindukiye basanze muri biro w'agakinyaruka dusengera umuntu washitse kuko birazi ndashitse nanje mbona nta buzima pe umuntu ntavuga ntanyagaza ntahinduka byamufatiye hano bifata biraba ibintu bikomeye dutambuye gusenga isengesho rya mbere urufuro mu kanwa rurabinda urufuro ruramanuka ruzanana n'ibintu bengana amaraso mwarimu ati basi tehayo maraso namubwira ati senga wowe ngo atoya senga biraza biraseseka mbwira uyu mugabo namubwira ati wabonye ko ari imwe mu abamukoreye ko none agapfa
ataguhema atakuvuga ifura ryo rirondogota n'ibintu mengana n'amaraso kugira ifuro gusa ifura iparti yose turasenga hano harima mumwanya muto cyane n'iminota 30 twakoranye abasenzi bose baje guhagarika igikorwa twasenze n'iminota 30 cyangwa 45 arapfa arabuka ubuzima buragenda aragaruka arasubira aragenda pera mwe twananyira kwa turasenga turamugarutsa ubuzima Imana iramugaruka nasubira kuba muzima utatwaye gusenga turamubaza ngo bimeze gute mbona yiterera hejuru arasinda ati tambuka ngo yasugutambuka ubu yavumbutse aho induru babonye ingene yajya atambuka babona avumbuka yiruka hose yirukanga n'ubu ntituratora ubwenge narabonye Imana ikora haleluya narabonye Imana ikora uzogaruka rero ndakubwira ibyo Imana yambwiye reka mpere kwaba bafise abana Yesu wacu nashimwe Yesu wacu nashimwe cyane hanyuma nanjye nje gushimira Imana y'ibyankoreye abona muri repentance hari Imana ikomeye umunaki ari ukuntu naje ngaha hafise imbanyi y'abano bana basitera mbwira ngo nuko banza ngo ukaza muri ukagirirwa deliverance hanyuma ukazoja kubatizwa ngo niho ibigeragezo ngo biri nyuma y'aba bana ngo bizoba bike kandi uzohakura ubuzima hanyuma candungika kwa Erike ngiye kwa Erike nawe nambwira uko nyene mashitse muhira nabibwira umushinga nawe wanje yuko nabwiwe yuko nobatizwa mbere ndaba n'umugarariji ariko umugabo wanje ambwira ati uratinya icyo abantu bavuga nongera ndabibwira na mukuru wanje acambwira ati genda wigubatizwe mu mazi menshi ati Imana ifisha kuvuzeko hanyuma ndagenda ndabatizwa mu mazi menshi Imana inkorera ibintu bikomeye bene data hanyuma hageze yuko nja kubyara aba bana nari nandikiwe sezariyeni itariki 1 y'ukwa 12 cenda babyara itariki 26 z'ukwa 11 sezariyeni sinayigiyeko narabyaye hama ntizaherengaho abantu ntibanezerewe nuko ndose bino bibondo ndi mu bitaro n'ababyaye haje umuntu agemurira ifungurwa hanyuma tubifunguye jewe ndatubwenge kuko ngo yari yakumve yuko ngo nzosiga abana ku ngoyi nshitse muhira hari kuwa kabiri navyaye kwa Mungu aho umugabo yakira umuvyeyi ahubwo habaye umushwaro hama ntivyagereye ngaho haragera igihe umugabo wanje je sinari igituti ciwe eka noneho sinari gushwana kwiwe ariko harageze igihe by'aba bana nagiye kwiyahura gatatu ariko Imana yabanye nanje inyuma yaho ntibarekeye aho urumva ko ari uwo muntu yakutugemurira ibyo bifungurwa harageze igihe ndava ku rya kabiri nomero 45 ndashika mu izona cyangwa mu rimwe nambaye uwo mu bisanzwe yaciye abo umusazi sinasubiye guhamagarwa nawe nasubiye guhamagarwa n'umugabo wiwe yabaye umusazi urumva arava hamwe agiriye kuri zone atabaye bamugize umusazi kandi ivyo Imana yari yabimbwiye imbere y'igihe maze kumusengera gifise inda navuga ati ndabye ibintu biri imbere yawe ukwiye gukizwa ukabohoka ugasengerwa ataruko ubuzima bwawe nta buhari urumva ko ingene vyaciye bigenda bikurikira ivyo nari namubwiye byose acatangura kubibona burya yarabaye umusazi araba umusazi araza turamusengera ari umusazi umugabo wabarara ntiyaje yabandanije amuza umugabo wa muntu uzomundonderero mubwire ko ndamukeneye nyaruke abandanya araza umugabo wamuzana none murabona ko Imana yamukijije buri muntu neza cyane yabisazi byari n'akana gato nako barakatse bakagira nabi turagasengera babuze ingwara hose karakira hama rero umuntu byaciye bigenda cena abangaho
nibyoroshe bene data. Hari ukuntu mukuru wanje ahantu yasengera mu Itenga hari umumama asenga cyane, n'abari hanze barafata indege bakaza bagakiriraho. Uwo munsi ndagenda tujanye na mukuru wanje bacambira ati nimubone no muntu nimubone muri nimurare umuntu yabagemuriye imfungwa mu bitaro kugira ngo azosiga abana ku ngoyi. Ibyo byose aho nasara ntitwari tuzi ikintu na kimwe. Tumaze kubitahura turasenga birahagararana ngaho. Ikindi naciye umwana uyu nyene mu ndwi yahera, umwana yaragwaye ava ngaha yapfuye Erike yamusengeye arapfa karahera. Rero ndashimiye pasitori, ndashimiye n'abandi bose bafashije bo muri Repentance. Repentance je narashitse mbere nagize n'amajyanje n'umugabo mu Banyafurika, mugabo je yambwiye ati vuga ku mwana wa Repentance kandi nagenda inyuma yawe. Abumvise gushima kwanjye umwami Imana n'abaheza. Amen. Nabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Hama nanjye mpagaze ngaha nshimira Imana. Ku munsi wa kabiri narabonye Imana cyane. Umwana wanje yafashwe akonja ipariti zepfo zose, afise ubushuhe guhera mu izosi gushika ku mutwe. Umwana ndagenda iyo nari ngiye ngire shikeyo, umwana araremba rwose. Haca haza ikintu ndamuhetse ku mugongo kiramukocora. Kimukocoye mbwiwe twari kumwe ntege umwana wanje arapfuye. Ngiye kurutsa ku mugongo ndabicabaye nsanga umwana yamaze kuraba hejuru. Natwari twimwe ibarabara iyo twari tugiye twebwaganye gushikayo. Ndabwira uwo twari kumwe nifasha duhwamike amaso y'umwana. Turahwamika we yarahwamika nanjye nkatabaza Imana. Bavukanyi umwungere wacu atubwiye ati ndafise ubushobozi bwo gusenga ukavuga mw'izina ryiwe uvuze uti Imana yanyu Imana Joseph. Bavukanyi narabikuze baciye birakora umwana arasubira arabuka. Ndabona yuko yari yagiye avuye hano kure. Ndabandanye ndasenga wewe uwo munsi niho namenye ko nzi gusenga. Narikengera cyane. Imana yahamagaye yaciye kubera Imana kabisa. Amungere namuhamagaye namaze gushika iyo twari tugiye, namubwiye n'umwana yafashwe. Mu nyuma ntanaze ngaho kuri eglise, mwarimu Erike yamusengeye. Umwana yavuye ngaho atwenga anezerewe ahimbawe. Ukomera amashi umwami wacu Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Ejo nabonye Imana sayibona mugabo tubako Imana icashaho birigire ibintu twashoboye gushikirwa. Kandi ndashima Imana yuko yashoboye gukora kubaga abapolisi bagende kuzimya inzu zihiye, bace bashika mu ningoga inzu rutarahera kuko hahiye nk'imiryango nk'itanu asikaye imiryango ine. Umugabo w'uwacu Imana icashaho ivirigire ntitwashikiriwe. Kandi ndashima nuko yabatama hariho amatara urupangu rwose rwari gusha. Imana yacisha virigire amata yarahari. Ukomere amashi Imana. Ukomere amashi umwami wacu. Ndashimira Imana nahise imisozi imbere yanje yari myinshi ariko ibiri yarayikuyemo. Imana n'ibihere by'icubahiro nishimye. Amen. Imana yarayisenyuye imisozi ibiri yari imbere yiwe. Imana ihabwe icubahiro. Ari tariki zine z'ukwa mbere naho nafatwa n'ibintu mu gitondo mu bucagucagu biraniga nyene birantwara ndatanahera. Naramaze kuva saa 11 gushika saa 3 y'umurango ntazi ivyarivyo ntazi n'iyonje, ariko ndashimira Imana ko mugere wacu yahabaye akamwika abasenzi nkaseruka wongera kuba muzima. Kuko ukuntu babimbariye naramaze gupfa nyene vyaheze, niyo narindi naramaze kubona ahantu ndiko ari ahantu hatameze neza. Ndabona abantu ntari bwabone je kuva mvutse. Ukuri ndashimira Imana ko yanyongeye ubuzima ihabwe icubahiro. Uyu muntu uko narinzi ko yashinze ntahe ni wa wundi nababwira twagiye gutabara yapfuye. Nahamagawe n'uwundi muntu. Ubu twahanye randevu ko azoza mu gatondo. Ku mugoroba turavugana. Mu gatondo mpamagama n'uwundi muntu ngo witwa nakarapfuye. Ubu twariko turavugana. Ati we uri hehe?
nanjye sinzahawe ati wowe urihe ambwira ati jewe ndi kuri zone Buyenzi none nawe ari hehe atari mu Kamenge none ndahatora gute shuyi dutelefone w'itelefone ni pasi turahura n'ikibazo ndabusuna ndamuhamagara ntabara yongerera umuntu yihuta yongereka aho hantu uwo muntu acahamagara uwundi muntu ari hariya kugira ngo aze muhiriwe ageze ubu yari yapfuye ntiyavuga ntiyahema ntiyabuke ba Erike ntabwo umusenzi bagiye bajyana na Erike bari ngaho aha ngabari inyuma ntiyaragihema batubwiye ati yari yapfuye nta guhema nta kuvuga ubuzima bwiwe bwose bwari bwagiye Erike ageze bambaye ati none wowe wandungitse ku muntu yapfuye ngo ubona babiteguye ko bamujyana muri morgue gusa nta kindi none vuga ati ni musenge nanjye mbiko ndasenga bamaze kuma inimero z'uwo muntu naramuhamagara ndamubwira ati ndarungitse abantu bagiye kuguhamagara hamagara Erike ati fata taxi ugeze ambutiyaje ibiki bariruka bahashitse Erike ngumana mubaza dusenga ari kuri telefone nanjye ari kuri telefone dusenga ambwira ati uyu muntu yamaze gupfa ahubwo no kwitegura bakamujana muri morgue nyene yapfiye muri Akabana ndavuga ati duhamagare y'Imana igira ikikora ndazi ko ari Imana ishoboye byose ndavuga uyu ni umukristo muri repentance kandi utegerezwa kumutabara Mana ndayibutsa ibintu byinshi ndayihamagara ndabwira ibintu bitari bike erega mu mwanya mutowe nagiye numva bampamagara ngo nzi ko agarutse bazutse Imana imusubije ubuzima Imana imusubije ati mu bitatu bavugana uyu nawe ni muzuka n'abantu b'Imana mushishikare kwama mwejeje kandi mwame mufise inimero z'abantu bose b'abakozi b'Imana hari abantu bari ngaha n'inimero y'iwanje batayifise badafise n'inimero yanje benshi cyane barahari badafise n'inimero yanje kandi bari hano mukwiye kugira inimero z'abakozi b'Imana mukazigira munguze guhamagara mwarimu munguze guhamagara umusenzi kanaka mukabaho mufise inimero mushobora gutabazako mbega mwabaye gute tuduze cyubahiro Imana iragahora ku ngoma uyu nawe Imana yamusubije ubuzima ndayishimira cyane dukomera amashyi mwami Yesu ndabivuye mu Kirundi ndashaka kuvuga mu Kirundi ndashimiye Imana yanjye Imana ya repentance haleluya ndashimiye Imana yanzanye hano i Burundi ndi Umurundi ariko ntuye mu gihugu cy'Ububiligi umuryango wanjye nkabashima Imana yanyohereje hano ikampuza na dadi ye rero mfite ibintu byinshi cyane byo kuvuga dadi bati navuga gatoya ntazi kuvuga yes umunsi mon frère Adolphe anzana hano yanzanye na dadi yampuza na dadi bati kubera nagiye mpura n'abantu b'abakozi b'Imana nabona amanyanga yabo hari ukuntu ngira ibintu byo kwirinda nkavuga amagambo makeya dadi Adolphe arintroduisa nge icyo gihe ntabwo nabashaga kumva neza Ikirundi numvaga ibintu bihushanye hanyuma turavugana na dadi hanyuma arambwira ati urazi njye ikintu mbona arambwira ibintu Imana yamweretse arambwira ati ibikorwa uje gukora hano i Burundi cyangwa usanzwe ukora ube ubihagarike rero kubera Ikirundi gike cyanumva ambariye ngo donc to stop your business ibintu byose ministry ibintu byose kubera nyene kumvaga Ikirundi nyene ntibyazi mugabo we yaravuze ngo tu point pause fate banza witonde ugende buhoro buhoro kugira ngo ubanze ugere ku rugero rwiza hari ibintu ukeneye kubanza kumenya no gutahura kandi ndabivuga byose hanyuma nge nimukira urubanza bene data undi sinyakunda kuvuga mu gikundi cy'abantu ndakuvuga turi babiri gutya ariko dadi yoshingira intare na dudu narayimubwiye so rero dada bimbwiye gutyo ndavuga uri umuyesuru wowe ibi bintu ntabwo bishoboka ngewe to stop business ministries ibintu byose uza ahantu ngeze ndabivuga mu magambo namubwiye kuko naramusabye imbabazi
namubwiye ngewe no gutunga n'ishengero ryawe yereka kumbwira ibintu nk'ibyo kubera urumva yambwiye ndavuga ngewe mpagarikiye uzi Imana yampamagaye ngewe we ntayuzi. Hanyuma dati aguma nyitegereza ko cyarandeba arahora cyamubwira gira abantu bihane Yesu araje kandi isoke grafere asoka agumaga umva mga grafere yari yampromese yuko aza kwinterpreta kubera mbashe kubyumva batarandeka cyandigira mu modoka avuye yarangira kubera iki why are you angry kubera kumeze gutyo ntabwo yagombye bakuvuga ngo bihagarike byose yavuze ufate pause gusenga nanjye ntabwo nzajya hariya hantu nareba uburyo hubatse ndavuga wapi ndabwira na bese donc madame adonamya nimba mubakunda bariya abantu bafashe bari ahantu heza bagira isengero nziza nge tuzabe tujana tubona twicaye ahantu heza. Hanyuma rero muganga yari ati hagarika fata umwanya usuraza hano gusenga ngasinzaza nandwi yaheze bene data hari le 8 juillet. Donc vous allez compter une semaine avant le 8 juillet. Nafashwe n'ibintu byamfashe mu Bubiligi kuko iyo ngize stress ndende ngejo mevani cyandaba ubwo nyene. Nafashwe ndaba grand-père ntabwo yari ahari, madame we ntabwo yari ahari. Ye mama wanje maternelle biologique donc yari yitabye Imana ariko mfite undi mama acyaraza saa 9 z'ijoro aramfata. Namaze amezi 2 mu bitaro bene data ibyo dadi yari yavuze. À ce moment j'ai pas réalisé bamuye mu rugo napfuye bati nawe ndi muzima. Hari abantu bari twari twegeranye bari hepfo yanjye babiri uwundi uri haruguru yanjye barapfuye muri ibyo by'amezi 2 njye ariko mu mandi muzima sohoka ndi muzima. Ngarutse hano hari ikorano menga I think hanyuma bavuga ibyo kubatizwa numvaga nshaka kubatizwa ariko nari narigeze kubatizwa muri 2011 niho navuga ubwa kabiri. Hanyuma muganga numvaga ngomba kubatizwa hari impamvu ndagenda bimusobanurira mbese yanjye tugende kumubaza ya ari vendredi ntacyo ejo yakubatiza mu bandi. Namwira ngewe nibutse ukuntu namubwiye se bwamusaba imbabazi wana ntabwo njyayo pe nzashakira indi shengero batarangomeza ariko tugende uriya n'umuntu mwiza ndavuga it's okay ndagenda ndagenda cyamusaba imbabazi ndamubwira ngewe yari yapromese ko yantamputa mugabo mbese namubwiye uze kwinterpreta ndamusabye. Oh my goodness sorry. Hanyuma rero nashaka kuvuga ko nubwo narangiza hanyuma ndamusaba imbabazi hanyuma cyarambwira ndamubwira impamvu ushaka kubatizwa arabyemera. Nagiye mfukama bene dati imbere yiwe sibyo dadi ndamubwira ndagushimiye cyane dadi ndamukunda barumara muhobera kuko mujya kubatwenga umusaza wanjye w'amaraso bamupeye bamukuraho ikintu yes. Hanyuma ni yarabaye fistule anale depuis le mois de septembre. Hanyuma aratinya gukoresha operation yarigize inkiro za gira kane ayanira. Hanyuma hari vendredi baca baramwopera bwa mbere kumwopera nahamagaye Mune na Eliza turasenga ntagakijijwe bari bavuze ko bamutera anesthesie générale kugira bagikuremo kino kintu ariko umwami Yesu aradufasha bamukorera iyo bita lashe yo mu mugongo ariko afite ikimanga kinini cyane ni hano ariko ikintu yavuze ngomba kuvuga yavuze ngo nge kino kimanga nkabona Yesu arakigize neza nzaca njya kubatizwa mu mazi menshi. Amen. Aho yabatiza yambaye umwuka esprit de suicide nari mfite ibintu byo kugomba kwiyahura depuis l'âge de 12 ans nkaba nari mfite na esprit de folie yo gusara esprit de folie. Shima Imana ko yamuhoye kandi ko yamwishije urupfu esprit de mort. Shima Imana bene data rero umuntu aha ntabwo turi kumwe n'umugabo twaravanye mfite abana 3 yarabampaye ariko nicaye hajya maze iminsi ngira ibihe byiza na Yesu wanjye nicaye hajya nabwiye Yesu ngo ntacyo bitwaye nongeye kugusezerana ko ntazakuva inyuma nzakuva
Amen. Sawa sawa Yesu akukumbuke. Yesu ashimwe. Afise musaza wanje niwe yavuze ngo yaje hageze. Repentance yaje hageze. Aho nari nayangaye subira ngirane ntabwo nari bwaronka amahoro nkayo narose. Ku myaka yewe kubanza komeka gushimira Imana ko yampaye umwuzukuru kandi mubona umengo ndi muto. Ariko umwasi Satani nawe atashaka gutwara nyina w'umwana. Kwa mbere bandefuye ati nyaruka umwana wawe arwaye yaraye mu bitaro. Ndavuga nurako mutamiye twakoze ku telefone turakubura. Cyanditegura aho nyene cyagagenda ngatse mu nzira. Wako nyaruka ngo batubwiye ngo birabananiye ngo cyane mu bitaro bikuru. Ngo nyaruka ngo ashi ukagira gace. Ndavuga none kama ibi bintu ni biki? Yera ndasenga inzira yose. Ndabandana imbere ya mukuru wanje wadungikiye abasenzi baza kumusengera ndayibura ndanamubura. Ndavuga ati Mana tumaze kugura ni byinshi niwe wanjanye agahana wibuka imyaka nari imaze ataho mpagaze ubu nkaba mpagaze hari nubinkore canagenda ashitse sanga umwana araremvye umva twari twabonanye akomeye mu masaha 8 arafatwa aja kwa muganga biranga shitseyo umugabo wambwira ati nasebwe nyaragasa tumujana mu bitaro bikuru vyanse tukindiriye ko batwandikira ko ahubwo reka tumujana mu masengesho wogera ngo namusengeye nurwaje kumusengera biguma tanga ndabwima ati Mana yanduwe Imana Yosefu urazi ko wavuze ati ico tuzogusaba cyose uzogikora ndakwinginze ngirize umwana wamuhaye umana umuzukuru bana ko bakwiye kubaho umukiza uzobukoze nzogushima kandi nzogushigina nukuraho nyene bakitwandikira urupapuro rwo guturungika mu bindi bitaro bona umwana acadaho ibintu bitiranye n'ubwoba nongera kuronda mukuru wanje afasha gusenga nongera ndamubura ncanongera ndavuka ati Mana kutanyera wapfutse ko naho tutazoba turi hamande abakozi b'Imana wenyene uzokora bikore mukurima bona atangiye kugira agahengwe canamubwira ati dutahe rero hanyuma ndakujane ku masengesho Imana irabibona ngoya ngo nibikuna ngo ikatumujana nuko ndashimira Imana kugeza ubwo naho n'imiti bayimwandikiye yaronse mike ariko ubu ni mutima ukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo Yesu asimu Yesu nasi amarakaze ndashimira Imana kuva se yampaye amahoro ubu ndaryama gasinzira ubuzima nari mbaye sinari kuryama gusinzira uyu mubyibuke ko yari umupfumu muravyibuka uribuka intare kandi yakorana n'abapfumu yaja n'ikuzimu ariko kugasitse hano ngahura n'umuvyeyi wacu ari umwungere w'ishengero rya Repentance maze kuronga amahoro menshi cyane kandi n'abadayimoni baranshira mu abadayimoni barashobora kuntera mugabo baragize ifuwe kubera intahe ndiko nagenda singa turi kumwe na mwarimu Yerike twaradusha igitega kwa Mungu wahera umwe wahera wakurikira w'ingenza y'amasengesho y'imisi witwarimo twari igitega tukaramurishya hano twari kubona Yerike sinzi ntahe rero ari igitega harimo abantu benshi bakorana n'abapfumu n'ababwira iby'abapfumu ukuntu bimeze n'ukuntu abapfumu ari babi rero bigenze uko ndavayo mvuyeyo sice muhira yapfuye gushika muhira cyandekwa n'igitero gikomeye cyane cy'abadayimoni bambwira ati intahe washinja turayikuziza utabihagarikije mbere Satani bari abadayimoni haze Satani kuko ndatangiye kubona amahembe mbona yambaye n'ibimarayika yizingiye ko n'inzoka acarabimbwira arambwira mvuga ntaco we naco ngira byararangiye ariko nta na kimwe narajyamye kuko haje baje abamarayika baraza kuntabara barangwanira ibyo birahera biheze abantu abamarayika bese ntari bwakaboneka aho baje ari bese cyane bese uwo munsi haje ari bese cyane ntabwo nahanura gushobora bari bese bamanuka kujya Petero yabonye ingazi naje nabonye ingazi kujyanye abamarayika baduka bamanuka kujyanye niko nabikora
bamarika baduga bamana satani atarahoka izo yasi agenda n'abadayimoni bibi basaba nibi marayika nyine bya satani byafise baba guhungana nina byafise uko ama rero niho yasiye fatwa n'ingwara ko twarafatanya amaboko na satani twayinyuka na twapana ugabo kubona kumaseka mabagari mana ndo w'Imana Joseph asasi n'abana kabisa tazamara abayezuko kora se ko umuco mwiza abamarayika n'aba yigezuko nta mashangwara sanu bafashwe n'inkorora guma nkorora rero imisi tateje numva biraduje numvise kweli umwana aje kwa muganga ati sinja kwa muganga ndizeye Imana yano w'Imana Joseph w'icanero Sepandasi yayizeye ndibuce n'isima natanze ngibuka n'ifera bitoni byo nakoze kandi amafaranga nakora yagurana atarayungura muvugi wanje zewe singeze kandi kayambuka yasubije singeza kuja kwa muganga ndavyizeye ndagira naho nkorora ngacira amaraso nkorora mu maraso nkorora ndagize kweka bidasanje ndizera mu masenga navuga ati kwa Mungu leo wagize gashira kwa muzima mwumva ni muzima ko ntahagarara nkumva ibisumbucungu kubera no kumagorora cyane rero uberere Imana yarangize ziravuze ko ndaza gushima cyo tumaze ikibazo cyo gushima abasibira Imana nawe wese warashengeye ndarazanye ngana n'ifisi kimaze sisimwe ashengeye siste yara amafaranga y'ideni yari yaheranye ibitari biki kuva kuko ubujya bwose nabayemo nagenda kwa tudeni ariko Imana yarangije ideni yose ari ideni y'ishuri yaramahera tayimaki nta mafaranga n'amakeyi naronde mu biganza byanje canke n'amafaranga nakuye mu bwenge bwanje yaragishiriko nyene yarangiye hape kurangiye akagoriranje kurabwe ngo fata amafungo y'imisi utajutanwa muri iyo ngwara nyine fata amafungo muri iyo ngwara nyine y'imisi nizo no murabona cyane yasindiye idende yavuye mukomera amashi umwami wacu Yesu umwami urangaye ndabona mwese ni mushikira umwanya wacu jana Yesu nashimwe ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amanje nanje narije gushingira intahe Imana yarangiriye ubuntu kuwa kabiri w'indwi yahera kandi yiheze w'indwi yahera Imana yarashoboye kumpezagira ubuzima bwanjye bwa misi yose sanzwe ndi umufundi ndubaka rero ubuntu Imana yangiriye ku munsi wa kabiri w'indwi yahera navuye kuri etage igeretse gatatu ifise nivo 10 metero 10 marokera hasi no hasi ngoba maze gushika hasi ibyakurikiye ntabyo nashoboye kumenya ntabyo nashoboye gutahura bace bankura aho banjana mu bitaro hama ndashika mu bitaro nakurotse igihe cy'isaha 9 nasubiye gutora ubwenge saa 2 y'ijoro none asubiye kumenya aho ndimo amaserumu ariko Imana nabonye igenda ingirira neza kubw'ibyo byose ndi mu bitaro nukuri Imana yarafashije naratangaye cyane kuntu bamvuriye amafaranga makeya cyane ndabyo kuntu nari meze no kuntu bambaye nari meze arabandiyo navuye ni benshi bama bakoroka bagaca bapfa aho hantu ni kure cyane rero kuri uwo munsi ndi mu bitaro bampaye fagitire y'ibihumbi 45 gusa nari ndibaza yuko bampa fagitire y'ibihumbi 150 amajana cyangwa miliyoni rero Imana yangiriye ubuntu dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo reka abivuge ko niwe mukoresha wiwe nawe ubangutse turangize mbanze gushimana ukuntu yandinze kumaramara umunsi wa kane bamperefone bambwiye ati umukozi arapfuye yabira amaraso mu matwi n'amazuru n'umukara ndavuga ndi ngamana teta ngenda gute kapirako niho nagenda mu bitaro usanga amaraso adudubita mu matwi mu mazuru mu kanwa ndavuga ntabiragoye ndabigenza gute niho nataha mw'ijoro ndatelefona mungere namubwira ati nagize ikibazo umukozi wanje akorotse ku metero 10 arayapfuye ese n'abakikaye arambwira ati ntuhumure iyumvire ko umaze imisi ukora ntahajya
yaje mu gatondo arambwira ati burya sana amafaranga tumugombore yakize numva ubwoba ati bijya bazingira yapfuye bagomba bamfata none umuntu amaraso adudubiza mu gutwi no mu zuru no mu kanwa ijoro rimwe ukaza wumva ngo yakize ibyo bintu urumva ko bitogutera ubwoba ndamubwira umugongo yaramubangije jewe rero bwira umuganga amuvura ibishoboka byose sindi hagufi mugabo amafaranga nakwereka uburyo agatara gushikira atarambwira ati ndira makurega yakize tumutahane yaba rero amafaranga ufise agenda basiye kuri shanti umugongo rumutahane jewe ndabikora burya namaze iminsi ine ntagera kuri shanti niba abantu baramfata sinatahura yuko akihari ntunagendera ku wa mbere ntasi hafi iminsi itatu yose umutuze ndashahahurira nsanga ni ubuzima yarakize arambwira ati kandi ngira mbandanye nkore zirema narakize ndamubwira ati warakize kwe tego narakize ndabakugutwi usanga nyakunguze honyene ndamenya itaji iri hejuru ndaya imisumari yagiye aracamo yarasize jewe nukuri wibuke ko wamaze ibihe wiruka ku nzu y'Imana yego ugahagata ibintu byose nibyo byabona cyenda mu bari nawe yahagaritse iyo nyubako yose aza kubakira Imana igihe uri kurubakira Imana nari no kwivanga mu byawe Imana y'umuhungu nawe narinzi yamwe ngafingoza aho iri barabara ndamubwira rero bana bakize ingoro kwera Imana ahondi tugumane ndamushimiye ko narayumvise ubutumwa namuhaye Imana nk'itubahiro dukomera amashi umwami wa Kristo umwanya watujanye harenze iminota